Pacau kamjing yam yang apa yok teke kawang moy malak teman kawang mikti siwa kawang minyong ampai teman hem loka hem number 190 Jesu Krista ummebu Hymn 467 Yungwan tau nang jing onang patau bu nameng kama teman boy lan jam saya yang lokal Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Mulanda Namai. Praise the Lord. Hallelujah. Chinda Grace Sama Asia Wangsimpa Angbu Damanpai Gebishem Reverend Yomba Woyanga Jimadabu Kawang Kadalan Awangna Dauba Yen Hipak Amai China Mulana Kawang de Menyong Paha Wai Wang Yonga Yimaibu Damangia Bainang Hayanga Kanpima Kadok Lembu Dauba Ngaulan Jaya Bainang Yelakpa Judai Mongsanga Ngopu Lan Hayanga Gebishem Members Lan Kemching da pai yok pulan chingno tuman mulana yopuma oma se hatau iedamna. Deni gebishem pumainok chingna yonga moiman pai bunyi ayong bu changonang hangnai kama tuman pai kada 299. Kristama ajauba baptism ya yang tuman pai bayangonang ayanga oba kawang ngau de leilakai kawang ngau ma Bible menyan bua. Anu kata chanoi oba monglepa pailakai Ichingna wangdang ma mongmai ayong bu ngolak sa inang. Deni wangdang chingmo mongmai ayong bu ngonang, bumainok tumano mongmai na tauba Krista mongmai mo ayong puma, moilan maitam ya bukaya hadawa nang china moiman ayong bu na menglak sa mongam ayong bu pai agam dangoya nana sot kaisa hadaw iadam nang. Yelakpa on behalf of church tuman pai baptism ya apai bu numan asayda welcome the Mengnang Hayanga. A big congratulations as you embark this new spiritual journey. Pumainok soching manma numanda mongmaya pona ya bungao ilakpa iadamnang. Sa dumana taidam japay machasa jona daiba kawang mabu sepsi wong anganyua tumanpay tui kung wanga yoplak china former deacon Bajay Nawang sa ida hibak ebadamnang. Hallelujah, praise the Lord. O atapa kawang yungan pa jiso. Nang laingau Bible me it sempu kia tani sabat ni. Teman toloi mai punyi nang muheman tam punyi. Nang KBCM members lan ayin hipak amai fai. Hatau nang kemcing me sepacama tampu cina. Atapa kawang jiso nang tamiyong fapue. Hayang nang min mekti siwa tampue. O wang tanga chau pau pa kawang jiso lendepu han mong me tuman phai KBCM members lan ayin hipak toi sau tang me nang alam woya moheman tamyang ki opa jiso nang tamiyong pha pue hayang ayungwan pa jiso nang min mekti siwa tampue. O wang tanga chau pau pa kawang hatau khatung ni ma ching ni wante tuman me yawang yungoi pu ye chau si pu hatau li li ngokama yungwan pa jiso chengmai lam linga tuman ayin hipak nang chau tampa wangangoi tampa hayang muheman tampa. O wang tanga chau pau pa kawang jiso tuman phai jam sepu ni halan awin ausin thanapu natural calamities me waikai waklem pu me awin ausin judai mongsang pu phai hayang toloi mai yanang pa awin ausin judai mongsang ngonang jingmai lam linga yungwan pa jiso iman tanang sipsi pha iman thai thau yo puai. O wang thang chau pau pa kawang jiso ngoi kalak pa nia hipang ma hakia jam se yo pa kham lak sina se nang moheman kham ching ma omalak sina se iman theo nang ayin hipak toi so yelak pa pha tam pha. O wang thang chau pau pa kawang jiso tani hatau katok wang phang mong ma cha cha pheo samai pu mong ma tai tam ayong cha hatau ma nam long nang pumainok doctrine kaya hangi pa nam long ya pai. O yungan pa jiso hatau taidam amai china senang dami yong pha boy mani baptism yong maya ya so nang the mi yong pha boy hayanga tani hatau nang khamching ma hangi pa nang yungan pa mu nam nolak china se kawang kata reverend pastor pa hayanga hatau ma sausan yu palan iman woyanga hangi pa taidam ayong nam nolak kai hatau toi sau li nam no Taiwan te yungan pa jiso nang achau ya angan wong kai lamwoi pa. O wang thang achau pa pa kawang jiso tani hatau pa devotional congregation ma
Jambu teman moilana moheman tau yang yalak cinese. Atapa kawang Nazareth Yesus Kristus min me yopwe upa nang mongai yo. Amen. Teman pai, yopo tambu pace de menyong panang ilak pa kawanga nang ayen doi show de moi man tamsi. Sa ilak pa teman pai topu hayanga takwalan cingna yopo kembu ma woilak cingna nyumba de hibak epatam nang. Kawang ngau haduki enang, tauba tei tau ya, awa kai a tei lakai ia kai a watlak, hayang awa wang mana tei lakai ia wang mana watlak. Kata lilia hangka yue kan mong ma mong haka fado, hapoi ning na yici kanga yici, hang ching ne kawang mong mai saya pabu kanang, hadawa kawang ngau, temana nam no baibu, tobu ya bailak cine, sausan balandi bagai. Hymn number 196. 196. Ada ba tobu kawang yak te fanafa teman pai sausan ba hulem uje ibe yoblak jenis tona. Yo Pak, mui man ba wang dang ajau yin kawang nang katalante yen hibak mui man bu tang ma kadong yu wong bong tu shau ma chuan lak na siang yung en yu yang semin lampi nang mabu nang mui man yang ki wang dang ajau yin kawang nang mui man bu pan yo bu cha nang jing se yin nok sa bong jong yin yu long ba lo ma nang si shau de ya bai de ki wang dang kawang nang iman de yelak pa nang mui man tamsi yang wang mui tamsi okasang tamsi wang dang ajau yin kawang siang yung en yu sa mi ji hui lai me Pilik peng lik me, yan mok yan ha me,
nang angjeng ka sau jing na sin mo iman ya pai degi wang dang ka bang nang iman ien iman bisa iman ka sau nang mo iman tamsi iman tambu yen mok yen ha nyai cha lon tamsi wang dang nga chau yin ka bang hadau siang yung inyu pilik weng lik yen mok yen na huilek lai huiyak lai pha nang si sau da nang angjeng ka sau ma chu na bai lang na nang chau tam yang bau se wang dang ka bang bu mo iman yu chau tam pan na pha yu puai tau lan se upa nang mong ai yo amen Amen. Tosan balanda kawang amoy mansi. Yopo bay bukia yalakpa oyen nausin tanyi yopu yahunangge hadaw hibak ebnang nang mongchang ma tanap yoblak chine prayer agenda ya bay ngop numyang gama awang songda ya bay gay mahi imatonya takadenbu ngoya biyoy awang songda ya bay gay awa kawang ngau ilak yang hadaw wanda yoyo so chingma nang chingne nyono noksa chingne hayang nang ya bible prayer agenda chingne yongbu oklak tau china damnang awang ngaw haki inang aube chiswe iman ngaw chaya hayang iman de chana ye maye ngobu kada lana suihing pa wongpong na yichi abe oyen takya be taulan chingne wongpong Aksua ngobalan nyeglak cingna yici, hapoy anulan cingna tau bay. Kawang amuhi manlak, ada kawang ngau nang yado. May ngobulan cingna, wangwe ngobulan cingna, jisu I bay bu yici. Ayang boy, yawang yingwe be, kakasanga ngobu, ada kadong nyu, may damlak cingna se I bay. Agama tanap ngau amay lai Matthew 9:35 mengobu kia mikmo balan may dambu chisu yapai balan kemna dambu chisu ngon balan may dambu chisu hayang alibu nuhe yang yene dambu chisu Krista adau chisu Krista menme nang ayen hayang nang takasang bu saya maya ayang hado Yesus Krista anang may namlang teman mengoya aniu yonglak adam ngoya yong buoklak God bless you takasangbu nolak aci mongsang mongmyang say kawang song dia bela yong buoklak kawang amoy mansi yes God bless you ating lak bupay nang yongnang because of your faith you shall be healed in Jesus name teman jam siyo puy pagya Haleluya, haleluya. Coba dapat yang wan ba kawang. Kenapa ada peminik kandang kawang nang dayo po nang caiba. Nang kadalan oyen taka sangbu pay. Oh hayang may ima wong yanang. Nang menme. Yesus Kristus menme. Wang dang kawang nang de. Ating lakpo ayong pay. Yong debu. Sa ada peminik kandang. Wang dang kawang nang yong ngobulan de. Yesus Kristus menme chondo. Be healed in Jesus' name. Jesus may them Jesus may them down. Jesus may chow them down. Tak say that down. Mondak that down. Yapai bu may down. Mingmo bu may down. Naban bu may down. Jesus may down. Hayang yahatak may down. Hayang kan mong sang bu. Hangin mo yapai hado. Say that down. Hayang tak abong yudaw okbu. Hado takaw nang may damsi. Ayan chinso bu dang mo. Wangdang kawang nang chinbo dang pa. Nang libu lano yang yene dam yang ge dau jeng na hado Yesus Kristus wang dang kawang nang menyong boy hayang hado Yesus men matuman yom nang tak palan jeng na hey oh doktor awong bong physician la dokwa tak palan jeng na se darap hado matak palan ngonam mongsang bulan ngonam hayang duman jeng na sa yani ba Yesus Kristus nanga may dang bubang ngonam hayang ayen pa bubang ngonam Jauh kema, wang dang song dia abai boy.
Ada ma uyen usin lai nyanya ngapai ngonang ge. Aba aha ya acau kawang men me. Dawa yak chone yo badam nang. Jesus Christ men me takaten bo asai cawa dam do. Mai dam do. Hayang hangi wong bong tui so ching na sang nyang mong ko bu bai. Nang the prayer agenda ya bai ngoya bai. Jesus Christ men me dawa ada nangai oklak pa. Angan wong wang dang kawang nang apado se. Nang men me yak chone yo badam nang. Yong ngobu katalandang makawang nang sausan baudu yak wong adam nang iman kong kimbum lepe budi yak chone yo ayang bawang dang kawang nang yaha kawang Nazareth Jesus Christ ma saydang ma may bu phado may dam lak bawang phado hallelujah nang minyong boy nang chin bau dam bu nang minyong bu phanang dakaden may dam bu nang minyong pha boy ayang hanggi ya dai bu jenis minyong pha boy Nazareth Jesus Christ fan fa yup nang tolona soba nang mo yo Amen. Amen. Tobu hayanga takpalan china yoba dambu hayanga namno dambu yomba woyanga sausan balan asai dan menyong panang kawanga yelak pa moy manchi. Sau yelak pa baptism ya bulanda namno lak china yomba damu hipak epatamnang. Taman phai pumanok ni idma ngobu kia nau silan baptism hadwok nap ya yang ke hayang yongwan ba mo tanap taman phai cham se halak yo bu kembu Bible study kong kembu so nabu iman phai nam nolak kong kembu so yang bai nang tanap anyo iman jina tu mana cham se yo bu bakcha ya adam lak hayang yo pu ya ai me Imana Baptist Membership Commitment Pledge hadau ya na damlang. Kebisye ma bapti dambuwa alaw ba myang bu wang lam de myang lak jing ne anyo alaw ba lam pin ne ma lak jing ne se bapti dambu yichi. Hayang boy nang bapti dambu officially nam no bua KBBB konyak Baptist pumenok pang jim pang me. Hayang kebisye ma hadau me. Hayang nang local church Baptist church me hadaw ma membership ya bu oklak jing na hai Baptist minister Baptist pumanok soching kaya nam no yang hadaw tuiling bu ngonang taw kay ma New Balano Baptist ngonang pumanok teman Baptist soching ngonang hayang hadaw ma hayamlan pangaya lam mangai bu denominations Ano lama bu teaching miang bu wang lam ma pangangai bu chin ma chong wanda iman jelak pa lam yepian lak chene hayang Christian cham kai se tai bu ki yita lak chene iman da nyau layang ngonang hayang ba daw nyau bu wang bu yichi tanapa Krista bu menok si some iman a promise na miang lak iman yin le cheng chi bu ya lak hayang daw ki mong chong ngolak jing nese sa iman phai jing chipu ya lak jing nese tawa hado hebak yanang teman phai dikon lan anio pastor lan Naman tahu duwen lak jing sedong nang iman jing na yop we bak palak hayang atana baptism ya bu naman 299 ngonang naman soching ma yong lak jing sedong nang please stand Hadaw ma nyana ngo buke es idis nyanda e dalap pod konyak and English taw awang na heading ngo bu hadaw inang number 1
2, 3, 4 hadawa nomana jam se i dalak. Konyak baptis pumenok mondown KBCM. Baptis member ne ngolak janbu. Baptis membership commitment pledge. Apa aha hayanga yaha acau kawang menme. Yang me henge bapti yang bu kie number 1. Ading lakpu hai fan fabu me. Read the following. English version, faith and commitment. Read louder, okay? Number 2, jambong bu hai yak jong bu me. Support and stewardship. Yaha ma chonglak hai saki ne menglak. Spiritual growth and witness. Ayen chin kim fan fa ngolak. English version, lifelong loyalty. Namana tahu deh, saya yang ngonang nang menyan yang ngonang. Teman, pemenang members dan teman moilan yongha. Hong Kim Bu Yong ha hayang bapti bulan noman sut ke noman jeng nasi upoi bagya adam la. Sausan balan iman dan nay ngonang hayang church congregation yong yang ngonang hayam lan iman chan bu kie hayang Jisu Krista ya bapti bu kie kawang mongha bu hayam ne hayang nganyi bu teman bu mainok hayang tenyi bu mainok ngonang se kawang yak tesim teman jam sefan va upoi bagya yopha. Haleluya. Acau ba ada ba yongwan ba kawang. Nangamoy manadambo hayim lan iman 299. Nawaya naw silan sina sa menyong faboy. O wangdang kawang. Konyak baptis pumunok montown. Hadawa church. Nangamoy manadambo soching ngonang. Hayang hadaw soching me. Nanganoksa chalo na dambo yome. Hayim na imlan hangsin na chalo na dam kawang ng menyong boy. Nahalan iman kawang ng singa. Hayang anu nang dayoba kamabayangge. Hayang Christian now ya now si janamu bayangge. Hayang boy tinya believers baptism. Ating laka baptibu yang me. Hadaw ya fanda pailak singa. Hat pa mong ya yang Bible study mo yangge. Hayang Bible study yang iman manap baptism ya soyangge. Danab hadawa nang acaw kimching me paye. Imane anyo yungwan ba mo hadawa halak ngonang. Hayang sa imane anyo Jisu Krista nang menma baptibu. Hadaw baptist church sa namnobu kie. Iman ayen chin kime. Konyak baptist pumunok pang chim pang me. Hayang hadawa KBCM
members amai na winchaya ngolak new ba ngau chaya kawang nang da nyamali ngolak hadau idigi tau ka mai iman au bio college hayanga university hayanga lam bu business phaile wang kha ya ngo dai wan de hayanga iman future jagi ya jagan ma downs in cities mango dai ya bioi au bio lam pena dai na da dam hayang boy khakshue chanyang bu khie yanibak jisu krista nang metik yang mongchong ngolak hayanga hadau members lan tanap pumanok ma menya na yanang wangdang mo menya na yanang iman 299 kada jingna wangdang kawang nang minyong hayang nang men moheman tam yup nang tolana soba nang monga yeu amen teman moilan iman pona yakpa ko ya congratulations god bless you Sadaman bhai ilakpa kawang mukti siwadam lakchina KBCM Sunday School Ministry landa hibak ebatamna. Moilan denap mai Wangsim Babu denap pu Chongba Reverend Nyomba Mawoibu Sausan Balan Sausan Yulan ane Sunday School Superintendent Mawoibu Sunday School Teachers Lan ane Jambu Kristan Amailan denap teman fai tawa VPS ni mong masing ya pu Sunday School Student Lan min ma tamhan lak jingne yong ngonang station nga ngoyanggi Deep Bible Adventures Sticky Bible and Imagination Craft and Play, Games and Play, and a local buhipak o ngayangki. Hado station nga kayo yoyoy lama kawang pungaw singaya. Awang ni Day 1 ma team, Mongham Ali, Seed of Hope, Matthew 13, 31, 33, ni Day 2 ma team, Ating Lakpu Ali, Seed of Faith, Matthew 17, 20, Cheng Masingaya. Hatau team ni masing ya bua kawang yoyoy lam ma phabu hingho telen yong maya chonlak pongpong se sing ane Sunday School nahalan hangga kata amay nengo jonglak kata de jamlak ating mangawlak o singaya noksa ma mongham pu ali naha jane jonglak pongpong ane akung mongham pu hai ating lakpu naha amay jane jonglak se singaya Hato VPS kaya Sunday School nahalan tumana yong maya lepu ayong facing ya yangki. Tau kay pumaynok kay Master Lante yo peto pua okpu na meng ma VPS wangjay sa yalak chingne yo peto nang. Sunday School nahalan na pumaynok soching Sunday School Master Lan volunteer ane media high sound team do moilan de minyong fanang. KBCM kawang KBCM de moy manfa. Pusher, thank you.
te kai ma Lâm nhiều ya đâu i ya ma tai Ni om ba i đâu tai ya yam lo Ha đâu ni ha ơ chi I ni ha đâu hong li mong mai I phak tang mơ ba ya nok te yi Chỉ su wei i ha đâu ki a bao na Đâu chân de nang phơi ngô la Ni ha anyam i sa hango Ha pui yong ba nok te ya yi Nok pu mong mai i hom na no Ma pu na ha cha đâu pu ki I ni ha đâu hong li mong mai I phak tang ma ba ya nok te yi Chỉ su wei i ha đâu ki a bao na Đâu chân de nang phơi ngô la Sa ha ne chi ya boy Chỉ su wei đâu ya ma bai la Ia kan na a phơi ngô na Đâu i jing ni a I ni ha đâu hong li mong mai I phak tang ma ba ya nok te yi Chỉ su wei i ha đâu ki a bao na Đâu chân de nang phơi ngô la I ni ha đâu hong li mong mai I phak tang ma ba ya nok te yi Chỉ su wei i ha đâu ki a bao na Đâu chân de nang phơi ngô la Kawang magtisiwa tambu Sunday School Nahalanda akungman ma mungmay puna yanang ilagba kawang KBCM Sunday School Ministry da moyman sadaman pay kawang ngau hayang tauba achaw mo namno lakchina kumdungoy nyomba hipak yalakchina sa ida hipak eptamna
Âu yên âu xin tao ba chào kim chừng yam mà bây giờ cái bishop members anh yêu yên cái mày ông su bulan numan moilan mong mày pon ya nang tenap teman phải kawang ngau tam hubua awang ba John afong beli alieng tu hepan mabu. 1 John chapter 4 verses 9 and 10. Hado FK 1 John chapter 4 verse 9 and 10. Teman cham iha. Kem yi ko mo nang bu. Lifa 334. First John chapter 4 verse hayang 10. Ep so bu namang ma teman cham se iha 1 2 go. Kawang halum kaya teman ayen ngolak jingne kawang I kadok nyu de son tome teman de kawang kanbu ata de ngai teman kawang de kanbu yichi hapoi iya hi teman de kan hayang teman anu jingne yanyi tampane iya yoi ha son tome kan taipu ngonang yop kening Acaw ba da ba yongan ba kawang nang ngau tamahan Taiwan da nang sausan ba yin nang mong buki chuan pa su pui tolana se upa nang mong ye amen. Hadama ya fanyanga kawang akan bu the love of God. Hadau ching aching atam hanu nang yongan ba mo ha saume. The love of God kawang akan bu. Hai nyai ba yichi hayang buat hai wan ba. Not cheap grace. Hai nyai bu yayang yisi gama sipsi yichi hayang buat hai wan bu ba sipsi hayang yayang hadau ching ihunang. Kawang akan bu. Hayang hado kawang akan buwa sacrificial. Sacrificial si bu namang gama lan sa panafa akan bu. One and only Son, Jesus Christ. Hayang bu hado u palak. Hado ba yafan ma kan bu. Hayang it is holy as well. Panna kanbu sa yiche hayang boy teman de kanbu hayang hado sacrificial tu show acaw tu show hayang hado kaya teman de ya abaibu hado yanyibu sipsi hayang hado sipsi not the cheap grace but costly grace hado ngonang tau kama German theologian Dietrich Bonhoeffer, a warne myangbu, ilai mongobu hagang onang. Cheap grace ahangid ibusi, hay yuanbu, sipsi ahangisi, grace without discipleship. Sipsi yaklak, sipsi bu ngonang, sipsi mebaptinang, sipsi bu yanyibu taulak. Hakabaa sipsia hadau ki nyai samme hai yuan be ya bu hangne ia jisu pin na ba yimyang hu. He or she does not want to be the follower of Jesus Christ. He or she does not want to walk in the path of Jesus. Hayang boy hadau sipsi Acajang jabu kai, hayang hado cajang jabu, pay nyai ma dobu, hayang hado pay nyai tau balam
without discipleship. Jisu pin ni yang ngobu. Hadau jing na kandeng ya siang ge. Grace without the cross. Grace without the cross. Jaja ma teman be soko winyu as well as the woman ne. Krista tang bem pang me. I sibu panang o Krista tang bem pang me. So and so is the topic ya be ngau nang. It means the cross and its significance. Hayang hadau tang bem ma, not a cheap cross. It's a costly affair. Yung pay wan bu. Hayang boy without cross, without burden, hadau tang bem yabay be sipsi yahu bulan hadau jingna kandeng ya siang gi. Anyo grace without Jesus Christ. No. May hingo mo namiyang gamaa. Jesus Christa mapapti teman kia pumenok jana member namiyang yengo ya biyoy. Jagi yengo ya biyoy. Kawang sipsiya universal. Hayang hadaw universal sipsiya. Kongkin bu govern namiyang nangayan nibu daw sasa. Hadaw kibu teaching, hayang hadaw kibu theological concept o idea, hakibu de kandeng ya. Hayang hadawa yung painyay mayobu gospel o salvation. Keep grace, hadaw nginang. Number jama, God's love. Kawang akanbu. Hadaw hangi ba tawaya bay hadawa paiwan bu kanbu ngonang. Hayang hadaw paiwan bu kanbu. Hadaw gaya teman malong bu. Teman yuang yungui bu. Hadaw kongkem bu ngi yaw nang. Hayang hadaw kanbu paiwan bu jingne. I halom yanyi ba Jisu Krista nang hayang jingne. Yang ge, tau ke me pai yuan bu kan bu yuji, hayang boy halum ba pa bu pai wan bu yo me pai wan bu, yo me pai wan bu, hayang hadawa jajang ja sipsi, hayang boy yo me ide wan bu pai wan bu, yo me pai wan bu pai hadaw lenyang ge, hayang hadaw kan bu kawang kan bu, hadaw kaya, nang hayang hadaw, yuang yungui bu, hadaw ngi yo nang. Yok isang bu ngi yaw nang. Hayang anu mengobu hadaw reveal na miyang nang. Hang na hadaw kan bu. Hang iba paiwan bu pai Jisu Krista pai. Iya wangay ngiya. Hayang hadaw wangay paiwan da. Nang mong jang da taw wangay paiwan da. Ninok da hadaw wangay paiwan da. Nang ngobu ganda taw wangay paiwan da. Hadaw maa. Kong kimbu. Taki, Marx, mango bukai. Hayang hadaw anu, Yisulak, hadaw yemela, hadaw nang bong yinang bu, nang failures, hadaw ma hadaw bukai. Hadaw, ngina dambu. Hayang bukai katalane, Jisu Krista da ating lak. Hayang isip siya, hayang bukai tau nyuya jauh nang. Ngine yadamhu anu ngiya boy wongpong achi bukie hangna sipsi ba wangman ngobude setai nang hayang boy tu mana ating hadaw gie yelak false trend teman nying da odabu kada mong jango nang hayang boy yongwan ba kawang yong paiwan bu kanbu hadaw kawang kanbu obe teman pumainok te, teman konyak kadok te, paya be. Tawai tawa, lama-lama temana. Oda mai ngobu, jo siji nang. Anu semai siji galak sa ating lak nang. Hayang mabua mai ngok nang. Humble, humility, in the nyai bu. Hang ne, hatau kawang akan bu nang de inang.
nanga katok mak hengonang. Hadaw tapla hengonang. Tahu jeng na nang odalakan. Yanang se kawang akan bu. Mailak aja. Tahu yung kan nang bu. So sama yici. Ayang boy, hadaw kawang akan bu. Ujama nang de lay. Nanga o yadalak nangay bu yang. Nanga kamak na hingo nang giyo. Nanga kadok na hingo nang giyo. Nang nying da law he nang lakyang mo. No. Hadaw inang. Hayang hadaw kawang akan bu. Hadaw kaya. Isaiah afong vok aling nga mango buke. Woe is me, for I am undone. Ay tawalan dege. Unyugay. Tawas hobe. Amamay bu hangyo yanang. Anying da oklak hango yanang buyang. Surrender. Hadaw kawang akan bu eh. Hadaw kibu. Yafan temandang da ya apay nang. But I wonder, how many of us have weird mask on our face? COVID wonder, sida bangbu, chu bangbu. No, hadaw yan mabu ya ngi. Tanyi tuman o, kadala na yung ilak na, pumainok o yising lak na, ani o kawang o yising laki eh, mabu sida bangbu. Hayang boy, hadaw kawang akan bu. Tanyi, temandang de, halom Jisu Krista pabo hadaw paywan paybu a. Jasin de mask, sida bangango ya biyoy. Hongge munginang. Teman lolakan jenang. Hayang boy, the good news is, I see you, but I still love you. Tahu nang nginang gi, sida hangsin, jaile pangakem ya be, sida panglak hangsin ya boy, nginang gi, I know you and I see you, but I still love you. Hayang boy tahu nang dayalak pa kan nang bu. Anu dekan bu ibu yici, hayang bu you as person, nang dekan nang bu, nang apian nang bu, nang apau nang bu, nang alolam nang bu, hayang boy, tawangin nang gi hayangan nang de yalak pa kan nang gi, sibu tahu, kawang akan bu kaya, hadaulan ngai dam nang, hayang ba hadaulan o yenang bu kia, kawang sipsia kakwang may ngonang bu se. Nah, hadaw ki bua, pay nyai, yanyi bu ya fana, pay nyai, sipsima, taulak sibu, namyang nang, heki bu, yanang lak jing na, heki bu pumanong na yamyang lak jing na, heki bu Christian na yamyang lak jing na, kanding ya, sibu taung inang, ni sibu ama, God's love breaks our pride. Hamiyu iyang gi. Hadaw kawang akan bu maa. Teman oda mai bu. Hadaw maa na damnang. Hanghiba tangbem. Hadaw atumana inanyaylak pa tangbem. At Calvary, Jisu Krista kawang aha. Hadaw takyang gi. Hayanga tangbem epa tuyang gi. Hadaw ki lilak tanuhay winchay bu. Hang jing ne kawang mission. Ada ngay damlak jing ne. Hayanga sacrificial love nang hayanga daw jing ne. Kanbu jing ne. And because he is holy. Hayanga hadaw holy Lamb of God. Nang hayanga daw. Liha sibu nanlay na libu tangbem. Ayo nga inanyay bunyoy. And we got to carry this cross as well.
Nanga tau hayang tau Jesus Christ ya pun miangama. Paptia publicly, now I belong to Christ. So you proclaim this to the world and to the church. Hamaa hadau tangbem, cross hadau humility, hadau nang mangolang nangay nang. Kawang ngakan bua hadau pride break na miyang nang. Tau jing ne hadau tu mana singlang. Lim subama God's love kawang ngakan bu removes our fear. Kawang ngakan bu tuman nyambu ya atay nang. Fear of rejection. Tamana hadaw kan mo, yamay se, yaok se, wongbong yenang se, wenlak te nyambu ngonang. Competitive exam nyanlak jing no, nyambu ataw kan ngonang. Hayang lama-lama bu interview tu dialog jing no, taman hadaw kan menyamnang. Hayang overall taman life ma, kadalana winbama, hadaw ki taman nyambu ngonang. Hayang ating ding me nang awin nang ating ding me nang da out na me ang adam nang da at adam nang ataw nang time to time you experience that. Nok saba manuhoy looks like some favoritism going on among the siblings nohoy new balana kano nok ching tamwanda yisima hingin pawanda kan bua caki jitam yahan buki bu nahalan nangin ok workplace me ko staff lan pai cham se tuling so san wanda caki yelai be nang da reject na myang buki hayang a colony me society me haki bu feelings friend circle me hadoki bu ngai nang kadana myang bujing ne hayang kadalan alaulan iman weakness kaya we are being victimized iman hangiling hadawa sunang jasi bujici hayang boy they are also sinners. Hayang boy Deuteronomy 31 verse 8 and Hebrew 13 verse 5 me bua I will never leave you. Kawang achan bua. Tawling yang bu ayenja. Tawanang yitaulak. Tawanang yivenlak. So you are safe in the hands of God. Tahu kama? Hadau kan bu yongwan ba kawang mabu kan bu God's love. Hadau kaya teman nyambu ya ada yang kadong you nang avenok but I will not leave you. That's God's love. And when He says He loves you, He embraces with your feebleness, infirmity. Tak hadin bay, mong sang mong meang bay, yok isang bu bay, yawang yung bu bay, hayang boy nang oh Jisu. No. Ating laka, isong de. Nang hadaw sipsi God's grace hayang hadaw costly grace may understand namang yang nang hadaw chak ya bu namang gamaa kawanga ibu hadaw I will never leave you hayang John 14:19 ma because I live you shall live also. Tau ayan mango bujing na nango anyo ayan ma ngola. Hayang as 2 Corinthians afong panmanyi aliang tu ma. My grace is sufficient for you. Asipsi nang jing na wangangonang. How many nights have you trembled at your weakness? Nang yawang yung wibu, nang yaw isang budang na.
ya hangsin tu lo yemai ba nang sang ngoi nye bak hangsin nan ne nyambu phai ngogi ini Yesus Kristus kawang halomba nang hayang ajeng na sunbu fana fabu hadau Yesus Kristus nang hayang atawa mai singa ya bu namyang gama nyamlak hango yinang sipsi wang manang onang sinang hayang iu ayen ma liya boy yang ye wang dang daong lagi nangu liya boy anu yang ye wang dang daong lak hadau assurance akimna Hanghiba to mana pai yuan bu ya ye pai yuan bu sipsi deep grace iyang ye hadawa forgiveness without repentance hangwa jija kawang sipsi wang ngo nang bu tau khe nang chua anu chan lak bong bong na yichi nang anu mabu mong lip lak yichi phongai ngam bu tau lak na yichi ku lai bu tau ngo lak na yichi Yisi gama pa sabu lak na yichi chok ngabu anglak na yichi nang jingne yanyi bu daulak jingne galwari dang pe ma khong kam bu ling dibu nang nga ngo bu ki ngo do hayang bu yanyi bu dawai ja no hadawa tuman ha ki nyau bu de hayang bu ha ki nyau bu ma ngai nang yo hayang haki ibu yop nok to yong dai hunang geu na na silana haki e yop khumbu nyui ma om hunang geu tau jing ne hadau ge yichi deep grace forgiveness without repentance hadau di ibu and you love without holiness. Kanbu, hayang boy, nanga, kawang ya yang papti yang baik yici be, nyungo wang lam, hangu yici lebe, nu sakamu hay yelak be, ngobu, hayang boy kawang kanbu ngonang ja. Siapa ada wa yo nga painyai, kawang sipsia yo nga painyai na mga damnang, kawang sipsia painyai na yici bude, iya jam loy paiwan. Halom Yesus Kristus pabu de. Hayang teman jeng pai nyai na janji ak bong bong. Costly grace, grace that cost the blood of Christ. No. Hadau grace sipsi taulak jeng ne, hadau sipsi jeng ne, hangi pabu si. The blood of Christ pabu kay. Yesus Kristus And this costly grace calls you to die to self. Nang nying de pimaya. Nang pimay do. Deny yourself. Take up the cross and follow me. Hado ibong onang. Hay nyay lam nyu de jinye. Grace that demands obedience. See? Kawang ngao. Hado ying do. Hayang winchay do. Yanyi bu daw yang bu, hayang abapti yang bu kada, hayang awang da onglak kada, hadaw kawang ngau, yicay bu day do, disobedience na miyang ngu bu day do, haga yici, hayang bu kawang win chay lak pong, kawang ngau ya lak pong. Daw jing ne, tanyi daw me, o mongo bu, especially baptism ya bu alalan. Christian discipline. Hanghiba pumay nok wang lam chon bongway abe hadaw ma kaksu ngolak bongbong. Hayang kaksu yung kem bu namyang gama pumay nok ano discipline ya bongonang. Mailak aja. We don't compromise sin as a church. Daw kay mapaupian ng ay bu namyang gama minat bongolak
min bung ola hui jabo ekun hoi na hagayi jijayo, and we don't do that. And you may find some churches like that, but we don't teach that. Hayang adamana hadaw ki ekonyo buyichi. Hayang boy Christian nang yanyibu taubu ayen jaa nang nyungo wang lama sagi bhage. And your testimony will testify to the world that you belong to Christ. And you and your life shall be a sermon for the people to read and fall in love with Jesus because of the sermon that you preach through your life. Hayang akawang akanbu, God's love, say one day. Tell your friends, tell yourself that we are not talking about cheap grace, but costly grace. Jesus Christa nang hayang aching na ipabu. Hayang hadawa tani nang hayang ataw surrender na miyanga hadaw sipsi yadaw sa inang. Even for us, it is costly because you have to surrender. Because you have to give up many things. Jajang cha hayang boy, it's not easy. It's free of cost, but it's not easy. It's costly affair. Manibu, all life na yichi, put on the new self in Christ. Kawangau chaibo asede muhiman. Sa domana yongwan ba mo habu hibak ngola. Domana hadaw yongwan ba mo halak Lord's Supper. Hayanga hadaw habu akyang nyua remembrance. Do this in remembrance of me. Jisua tau take tau lak ching na nomana tau ba yongwan ba mo chondo sibu. Hadaw miktakpe. Ni sibuwa me proclamation. Nanga Jesus Christa libu hayang yebu hadaw proclamation pungao amay tamahan lak until Jesus comes back. Jesus Christa manyu se hadaw Jesus Christa pungao amay tamahan lak chingna taw yongwan ba mo hanang. Communion lim siwa miktakpia fellowship with Christ. Jesus Christa bay sebasabu and with one another. Pumanok members lan be anu cha na myang tau jing na hado lepu amay bhai tamana yongwan ba mo halak bread hangi ba ango hadawa symbol of Christ's body broken for you and me. Hayang cup the wine symbol of Christ's blood shed for the remission of sins. Jesus Christa nang hayang ateo tuman umbu anu jingna saibu hadaw tay dawlak jingna tauba chonbu symbol lepu ameve taw yongwan ba mo halak ngonang hayang awian ocean pumanong mo men ada men vinyang ngoy abe hadaw excommunicated members lan na hadaw yongwan ba mo Lord's Supper habu yoglak namandang da pha baya biyo namana taya anu baptism manya bu, awian baptism manya, hadaulan o tau yongwan bamo habu yokla. Kon baptize kuranai, the Lord's Supper. Itu gen na turibi, aro nam out kurina, church disciplinary ground det hagi se ko lebi, ek par gane apni itu turibun na parebo. Hadaw ngau chai dam nang. Sa sausan balan pailak china hibak.
teman pay Yongwan ba mo sausan balan sausan yulan do mo bulan nam noa noman yak ta pong dam kelak wan ya apai wanda noman yak ma chon ngoke an ya apai wanda noman yak ma chon ngoke kong ke bu pha so yang pai ma to mana cham se ha ha ying ha se I wanda nak si to mana cham se nam no ha lak sine se do tam nang obe iman haya bai jisue anya moi mana dam hadau koi bai hayanga belanda fawa ya do hadawa apem tau heme ie wanja ya moi manfa hayanga hadau iman da fawa noman esaya hadau mabu yingdo hangjingna hadau chingjipu maabu amyanglan anu win oklak jingne sokka wenang ta teman fei hadau yongwan bamo kau epatam lak jingne hibak epna Yongwan ba Yesus Kristus ide lo lam tambu akembaya Yesus ibilan kau menyik hayanga anya hayanga kuyang hadau abem noman jingna pai kuibu nomana hadau hayanga dau dai do seyang ki ba an chau dam yoblak china teman bai ba jai dikon longjing de dong Yopa. Ya sanyali achau yang yen kawang upa. Denyi. Toma ausin bu nang pu mai nok kadalan. Kadong nyu de nang mai pai kui bu ki. Toba kui tambu de lepu ayong chana. Denyi. Toma an Domana ha aying ataining doba an ha aying bukaye takatin chao damlak chingna hayang pum tang dam nang yaha chao angan kaye wangang ngoibu yaha chao doman phai omlak chingna doba an ha ataining doba an me yuwang yang ngoibu ngo manang chao dam phase chi sumin me doba an ha aying atai be chao dam chi sumin myu poi Tolana say uba ng mga iyo. Amen. Tau fai me ie wan jaya moi manfa hayanga hadau imanda fawi noman esaya hadau mabu yingdo hang jingna hadau jing jepu mabu amyang anu mabu amyang win oklak jingna sokko win bu ngonang sai hadau ba lepu amai fai temana yang lak ngonang hadau bu wingki chau tam lak jingna se teman fai di kon bauloi de yop lak jingna stong Yopa, haleluya, wang tang acawa kawang, nangamuhe mana tampu hatapa hipak amai jingne, awang dan nang teminyong bu pabwe, katong yu katalan tuman anu jingne se,
Calvary tang pe moye nang iin bu hato lepu ayong pai sa wong ti do mane juna bai dan yewang yongoi bu ye jiao yi she bu ba nang ai jiao dan pa hato wong ti ying bu ga ye do man tak hai din kawang nang ai mai dan pa judai mong sang bu mong do le mai dan pa hato wong ti kawang nang jiao dan pa se Yesus Kristus tamin yu pe uba nang mong ai yo Amen. Okay. Hymn number 192. 192. Nang Ayan an Dambuki. Hymn number 374. Jesus,
270. 270. Kanbu kaya no intam. Hymn number 183. 183. Nanganyakpu ngawang jaya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
hymn number 191. 191. Angan ngona. 開始。Bulan ngô bà giặc hồn ghê An bàn được của ngôi giặc hồn ghê Cô vinh di bàn được của ngôi giặc Cô vinh di bàn được của ngôi bà giặc hồn ghê Cứ khởi đầu sâu như giặc cầm á Ta sâu sẵn bà lát Xuân lạc chân đông nằm
ngồi lan mình ngồi hạ kawang sisyo ma to ba yongwan ba mo mai tam ya ok lak na tam tuman ning nei mo kuma chau dam ba se self examine na myang mong ma ta tuman cham se to ba yongwan ba mo an hayang bu wong ti yan ba chi su krista te da ha ha hayang a ying ha ide men yong pa chau ba da ba yongwan ba kawang ado wung ti hangi ba nang i hayang an hangi ba nang mai de lep ado gai nang khadalan nang te do nam no bu do gai ya hama jelak ba umai na meang tambu hayang chi su kristan nang ni semanyu manyu se du mana nang punga mai taman lak ma mai dam ya nang se nang minyong fan fa yu poi tola na so ba nang mongai ya amen ta domana closing hymn number 485 Taman hem lungdet 485 485 episode maduman sa mga Bye.
Okay. Yom nok yan yang pema nam no bay bukia teman bay bumenok nam no balan kaya laka anio tau wan nam no ye lak jenis tau China nam na teman jam saya yup webak ya sola tani kadok lembu koloni nyilim mengai bu jing ne koloni kadalan involved yang ngonang hayang maya pau jabu ma jabu semelempe teman yom nok yan yang hay bong dolang ngai nang. Tapi kalau teman sport mengohak sebulan, hayang bah ada yup nok cimbu baptism tay na mengok bujing nese, teman atau macam tay nang, hayang bo si yong bujinga, atu hau bu nyui me koloni lana atau mengok nang. Tapi kalau ada tu show jing no teman tay dau ha, hayang ada hat mong me teman lengan dalak tu show, jing na kawang da fan falak, aniu tinyi, ni mengok buke menyi baptism ya, tinyi yongan ba mo habu. Hadau taidam yong mai so dam bu jene se hayang hadau ma nang hayang hadau mai dam ya ok bu jene kawang da minyong fa jam si yup bu bak ya so ha haleluya chao ba ta ba yong wan ba kawang nang de yup ba pai bu kie hadau ba kebisim baptism taidam yong mai ya so dam bu jene minyong fa boy hayang na silan iman de wang mana nyawalaya yob kim yang hayang iman de tini yongwan ba mo u yeng dambu hado kandeng woi se hayang bumeno kadolan jam se maidam ya okpu hado daidam ayong jingne kawang nang de menyong bu fa boy hayang nang kim jeng yam yebai okpu koloni ambukan nyuime kadok leme landslide namyang Maslide na miyang buma, maya pauca sangapong nokpong miyang ngonanggi. Oh, wangdang kawang. Nanga hadaw pong liyupa, nanga hadaw kadok tangaw do, hayang hadaw ba kadok nanga tikpa. Hayang oyen ocean sangapong ngo, kawang nanga lana dampa, nanga dulo maya dampa. Hayang anya ine, nang kimjing yamayabay okpa, takasanga oyen nok mangonanggi. Yang iba Yesus Kristus nanga imanda maidam lakba angan wong faro Yesus men maidam do hayang ngani bu nang kemjing yamabai oglak jingne nang iman ni se gemne dampa ni se yongne dampa ni sa ha yang yene dampa dawai muli halak jingne mongsang mong myang bu phai himada Delhi Bombay ngoi se hayang beyond Nagaland hayang India dayang ngo bulan oyen ocean ngo nang nang iman do kawang nang may damlak angan wong fado hayang nang kimching de hado nyuching de ni se ong ye tani dumana habu ke yongwan ba mo yongwan ba kawang nang kadalan bai chamsa hau nang tau kama moy landa ayen chin bo dam yang dawai treatment jing ne kema yong bulano mai pumanok landang da anong ye ne dam ba hayang ado ba ni chila down mo bulano takasang ngo bulano kawang nang dulu mai dam ngai ni bo hanyu nyu ngat de she bechim oglak sine hebak amai nang moi mandam base tanapu taidam ya abai bu sodam bu jene se menyong fa yumnang dolan ne so bana monga yeo amen.